أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawoyen yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah juulay ɓurnaɗo tagi fangon sallallahu alayhi wa sallama, kanko e ɓeygure makko nden fof e dendagal sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. haray musidɗo moɗon on kadina e ka anɗan Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan on fof moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala bakkatuji meɗen ɗin janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko tewi ɗen e ko en tewaki yo Allah yaafo en. mi toriki subhanahu wa ta'ala marɓe andeji ɓen foppo yo Allah hon ittanɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe ɓen foppo yo Allah hon dikkinɓe. mi toriki subhanahu wa ta'ala fatiɓe julɓe ɓen foppo kadi yo Allah hon yaafoɓe yarloɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe jam e kisi e ɓuttu ka galleji e ka golleji yo Allah duminanɓe. jogiɓe ton andeji ɓen foppo yo Allah hon ittanɓe sabu teddugol nde ñalande juma ɗo ya rabbal alamin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala no wodi musidɓe men mbuy jogiɓe mapundeji e andeji ko wawi ɓe ittande ɗum woko Allah yo Allah hon hoynanɓe hoynan yo Allah hoynan yo Allah hoynan yo Allah hoynan kala julɗo sattiraɗo, innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. musidɓe julɓe tedduɓe, komi falete andintinde ɗo ka kikiɗe juma amen ɗo hakkunde futoro on e geeƴe ko maku goto ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki, ko tawata maku on himo raɓɓiɗi ka bindi kono mo jogi ma'ana, himo raɓɓiɗi ka bindi kono himo jogi nafoore, ko andi nafoore makko nde woko kanko subhanahu wa ta'ala. ko honɗum woni o maku moɓe maaki ɗo? hiɗen andi hiɓe okka ko wiyete kon jawami ul kalim, yewtugol seeɗani hara no jogi ma'ana buy. ɗum non ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no tawako e ko Allah subhanahu wa ta'ala on okkiɓe, ko wiyete kon wawugol yewtere yewta seeɗa hara no tindini e piiji buy. nelaɗo noon sallallahu alaihi wasallam ala wo e moƴƴere ko tawata nde ɗo nde wawai en nafude aduna nafa en laakara, nde danda en sonja aduna e laakara, nde okka en aljanna, nde danda yiite jahannama sinaɓe tindini en e muɗum. ala wo e lorra ko lorrata julɗo aduna makko e gurdam makko, ukkoyamo yiite jahannama sinaɓe rentini en e muɗum. o hadis ɗo noon kaɓe maaki nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam wo ma min muslimayni, wo ala wo e julɓe ɗiɗo, worɓe ɗiɗo julɓe ma suddiɓe ɗiɗo julɓe yaltaqi yani ɓe fotta. julɗo iwrato gorko oya julɗo gorko kadi iwrato ɓe fotta. wo fayata safa hani ɓe salmodira, ɓe jonnidira juuɗe, hara ɓe ndira assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko ɗum ɗo wayata safa hani, hara nattowndirangol tun juuɗe ɗen, ɓe salmodira ɓe jonnidira juuɗe, ko ɗum woni fayata safa hani. si ɓe waɗi ɗum ɗo julɓe ɓen ɗiɗo ɓe fotti ha ɓe gayni, ɓe salmodiri, ɓe jonnidiri juuɗe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni illa ghufira lahuma, si wona kamɓe ɗiɗo bakkatuji maɓɓe ɗin yafama qabla an yaftariqa, ko adi juuɗe maɓɓe ɗen ɗiɗi sertude. subhanallah, ndare gollal newingal ngal metta waɗugol, newanigal kadi hakkunde julɗo e julɗo, tawata sabu ɗum ɗo tun wawai wonde sabu ko bakkatuji moɗon yaafa. wo ala wo e julɓe ɗiɗo fottayɓe ha gayna, si ɓe fotti ɓe salmodira, ɓe jonnidira juuɗe, fayata safa hani, ko ɗum woni ɓe salmodira, ha nawi indirangol tun assalamu aleykum, wo illa ghufira lahuma, sina bakkatuji maɓɓe kamɓe ɗiɗo salmodirɓe ɓe yaafama qabla an yaftariga, ko adi ɓe sertude. karama koɓe go firi qabla an yaftariga, ko adi juuɗe maɓɓe ɗiɗo accitidirde. woɓɓe ni ko adi ɓe iwde kaɓe woni ɗon, ko adi juuɗe maɓɓe ɗen ɗiɗo sertude haray kamɓe ɗiɗo ɓe yaafama. no tawa ko hakkunde julɗo e julɗo, si ɓe fotti yo ɓe innidiran assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sa yin ɗum Allah daali wa iza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. so hiwrorama salminago rutte yeru ko hiwra ɗon kon ma ɓuri ɗum ɗon. bi mana si wonnima en tigi innima assalamu aleykum, innumo wa aleykumussalam wa rahmatullah. so innima assalamu aleykum wa rahmatullah, innumo wa aleykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
ko ɗum ɗo ɓuri e moƴƴude, ko ɗum ɗo ɓuri e laɓede. Jonnamo jungo ngon kadi si tawi ko gorko e gorko, jonnamo jungo ngon kadi si tawi ko suddiɗo e suddiɗo. Amma noon si tawi ko suddiɗo janano e gorko janano, ɗon haray wawata sellugol. Amma noon si tawi suddiɗo on e gorko on ko wiyete kon zu mahram, tawata pellet oɗo dewgal wawata gasgol hakkundeji maɓɓe no alhaali on wo alhaali woniri, haray jonnumo jungo. A wawi salmingol ɓeyguma, hiɗa wawi salmingol bandirawo ma, hiɗa wawi salmingol ɓiɗɗo ma debbo, hiɗa wawi salmingol yayirawo ma, hiɗa wawi salmingol nene ma tosoko, hiɗa wawi salmingol nene ma mawɗo, hiɗa wawi salmingol sina yumma ma, hiɗa wawi salmingol ɓiɗɗo ɓeyngu ɓiɗɗo ma. Kala mo tawata on pellet on wawata jommidirde, oɗo hino sella ka fontanamo jungo. Joni noon fi wata jillodir nguuray ngatata wata on tigi aru haray ta aru hino udditi hundukkon. Ko honɗum on tigi hani waɗugol haray hande kadi, haray si tawi on tigi waway sennidirde hejjinira, ko ɗum ɗo woni ahsan wal afdal. Si wona ɗum yo gorko e gorko on salmodir, duhi suddiɗo e suddiɗo on kadi hara ko e salmodira, fi wata wawu haray jillodirde. Haray nde moƴƴere ɗo ko yen sakitu nde ɗo. Si tawi non an e goɗɗo on salminoriɗo, hay si tawi ko leggal ma maadi ma a yalti a natiti kadi innumo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa inni assalamu aleykum hiɗon mari 10, sa inni assalamu aleykum wa rahmatullahi woni 9, sa inni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh woni 50. baraji 50 hara hay hunde a yittari, a yahari yeyoyɗa Madina, a yahari Dubai, a yahari Chine, a yahari Europe, a yahari Amerique, hay e nokka heɓari a yahari a heɓi ɗi baraji ɗo fo, baraji hun gotum ka sikeli goɗɗo yawmal qiyamati hino moƴƴi ɓuri ko woni adna kon fop e aduna on. Baraji hun gotum no fota kama bayna samai wal ardi, no fota hakkunde leydi ndin e kammu ngon yawmal qiyama. Si goɗɗo ɓurdo yima moƴƴere hun gotum yawmal qiyamati, haray o ɓurima. Goɗɗo ari e yawmal qiyama hara hino mankani mo moƴƴere hun gotum fiyo o yahu aljanna. O tawa yumma makko inna watamo ɓeydande, ɓiɗɗo on tawa nene wata ɓeydande ɓiɗɗo wata ɓeydande honno baba ma nene. hara ko mo ɓe kullumri'in ɓe ɓeyni wo li kullimri'in minhum yawma idin sha'anun yukhni. Mo be nden nyande ne jogi fiyaki ko yonata ɗum ma paki e ɓeydangol goɗɗo. Wata goto e meɗen habbo moƴƴere nden ha lakara, a golla e nde ga fiya hetto e nde lakara. Aduna ɗo ko galle, golle ko alda e joddi, amma lakara ko galle joddi ko alda e golle. Ga hiɗen gollude kono hettari joddi ko juuluɗen horuɗen hajjuɗen zakkuɗen. Allah no mari ha lakara, si tawi ko fi Allah gollirɗa a wawi margol gollal ngal kadi ha a tawoyimo. Allahu yoɓama ngal. Joni noon ɗo fi an e julɗo ko fottoton ɗum salmodiro, ta ronkan ɗum ɗo julɗo musidɗo ma hande kadi. Nelaɗo sallam no maki hadis go, man bada akum bis su'ali qabla salam fala tujibu. Si goɗɗo ari tun o landike ma goɗɗum o hiwrakima, ɓe maki wo haysa jabakimo, haysa dararimo. Hayta bassumuka fi wajhi akhika sadaka. Ko fottata e musidɗo ma julɗo, mosanamo, jalanamo, udditanamo yeso man, udditanamo ɓernde mane, ɗum ɗon tuyyoni wasta a yetti sadaka. Wona noon fere sa ƴetti jungo ma ngon a jonnimo, wona noon fere sa innimo assalamu aleykum, wona noon fere sa innimo assalamu aleykum wa rahmatullah, wona noon fere sa innimo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So heɓi ɗiɗo tati noon ando a heɓi moƴƴereji 50 baraji ko ɓuri kon sa yahi Chine e Amérique e Dubai a yahi Europe, ko heɓoyta ɗon e jawli ko ɗum ɗo ɓuri, sa joni to yama ɗum ɗo yawmal qiyama. haray noon addallu alal khayri ka fa'ilihi, kala tindinɗo yo moƴƴere nde waɗe, haray ɗa mari baraji wona on waɗɗo nden moƴƴere ɗon. haray ko ya yi sakitu yewtere nden fiyo goɗɗo andu, si tawi himo néglige no, himo welsidino, himo wedditino e nde moƴƴere ɗo, o anditi ko ɗum ɓe inni ballighu anni walaw aya, yottina nelan hay tawi ko aya goto. Ko ɗum Allah inni ka deftere makko, fa zakkir andintin waajo, fa inna zikra andu no waaja gongol, no andintin gongol tanfa'ul mu'minin, ɗum no nafa gomɗinɓe ɓen. haray noon komi sakkitorta watta en innu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ɗum ko salminago arabu non. La, na salminago arabu, ko salminago hakkunde julɗo e julɗo ka adna ɗo, ko salminago hakkunde julɗo e julɗo kadi lakara ka aljanna. A innaymo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh,
o jaabu ma sifa muɗum kadi watton ɗon non on belike jam tanala ton on wali e jam ko ɗum ɗo woni ko hani amma o salamu ɗo ko oɗo malaikaɓe ɓen e annabi adama wonno ko salminirno kadi ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗen andi ko ɓe ƴeegono kadi ɓe seniga kammu ɗiɗo himo nder ton attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh ilaɗo jaabi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ta goto e meɗen innu ɗum ɗo ko salminago arabu min ko minata ko on jarama innumo on jarama innumo on belke jam on wali e jam on nyalli e jam ɗiɗo fop hina ella tanamu feñe munde keni honno inike tanatiye ma ɗum yewtiramo kala haala ka falaɗa ella ala e muɗum kono musidɗo julɗo tedduɗo sendidir haala arabu kan e dina on sendidir ko l'islam on addi kon e jikko arabu sendidir ngaygu ma ko añuɗa arabu kon e dina l'islam ko an e arabu kafuɗon kon haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu na arabujo jeyi na guinéen jo jeyi na américain jo jeyi wona européen jo jeyi ko jeyi ɗum ɗo ko kala wi'itiɗo ko julɗo o inni ko o julɗo so gayni noon ɗum ɗo haray hande kadi kala haala ka faala ɗon watte hoore ɗon haala ma pulal kan hino fota e haala arabu kan hiɗi fota ter haala ma soso kan e haala arabu hino fota ter ɗum ɗo fof haray ko haala egal a haala fof hino fota kono ko honɗum waɗi tawata arabu on allah o kiiɓe valeur hunde wotere o waɗi annabajo sakkitiɗon e arabu o waɗi kadi qur'anare ɓurne teddude nden e haala arabu ɗiɗo ɓe heɓiri teddungal sabu ɗum ɗo kono holla wondema a wowlata haala ma kan holla wondema haala hino ɓuri haala kono o teddiniriɓe sabu ɗiɗo kono noon ka assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ɗum ɗo woni faransejo woni arabujo woni ɓalejo ɗum ɗo ko salminago hakkunde julɗo e julɗo seede muɗum goɗɗo o woni julɗo o wona julɗo kaynuɗamo assalamu aleykum wo hara himo andi ɗum ɗo ko julɓe ɓen jeeyi ɗum ɗo si tawino hina julɓe ɓen jeeyino ɗum ɗo mo be wownayno ko haara mum sa ini ɗo joni goɗɗo kisiye woni e moɗon min mi nanay mi faama ko fandiɗaɗa ɗon ko assalamu aleykum kono mo wona pullo o wata andugol ɗum ɗo ko hiwrago julɗo e julɗo ko wawata andugol ɗum ɗo wo ko an pullo on e min pullo on e kala nanayɗo pulal on joni noon ɓayno woodi ko kafuɗen hunde wotere adoren nden ɗon ha gaynen ɓeydito en ɗon noon e haalaji meɗen ɗin hande kadi kala ko ɓuri e welde wata puusu en wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu wata puusu en ngaygu ko jogani ɗen arabu kon capa kon ha yehen añiren diina kan haray sabu muɗum no tawa e muɗum innugol min mi innata goɗɗo assalamu aleykum si mi innimo o jarama simo faala yo jaabiɗo simo faala yo accido ɗo la musidɗo julɗo tedduɗo a wata innude joni fiye añi arabu on kadi a juulay e pulal a wata innude joni fiye a añi arabu waɗima ko boni hande kadi a janggay qur'ana on e pulal ɗum no wawata sellandema haray ko ya sennidir kala kayiɗo inna allah la yahdi l qawma zalimin allah fewnata ɓe yimɓe toñoɓe ɗum ko tippi koye arabu inna allah la yuhibbul fasiqin o yiɗa ɓe yaltuɓe e ɗoftare ɗum koye arabu tippi noon kasibina koye maɓɓe tippi lorruɓe nelaɗo ɓen fof sallllahu alayhi wa sallam ko arabu na ɓalejo wonno toon ma portojo ma américain jo ko ɗum holli jokkuɗo diina l'islam o wo ko kanko jeyi goɗɗo ko woni arabu wo ko woni arabu ko mari dambe wo ko mari dambe goɗɗo heɓata dambe ha hewta dambe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono woodi e ɓeygure maɓɓe ɓe jaɓano l'islam ɓay ɓe jaɓano l'islam ɓe maayi ko ɓe heferɓe ko ɗum holli diina kan hino feere arabu hino feere culture arabu kadi hino feere enen kadi ko en fulɓe hiɗen feere diina kan hino waali feere allah ko inni walata mutunna ko satti wo ko satti wota on mayude taw yolla nga min allah illa wa antum si wona hara onon muslimuna ko on julɓe haray noon fi faamugol diina kan hiɗa wawi ka faamude koy ka haalama kono noon sa etike a wawori arabu on seeɗa fi no wawi ɓeyda faamirgol diina manga fa huwa ahsan wawi ka no faamude pulal few kono no woodi goɗɗi goo ko faamuɗaɗi ka pulal wo ko beeɗi wowle ka arabu no tawa e muɗum qur'anan ko be jangenmo e haala arab inna no menen anzalnahu min dippininde qur'anan ko jangetende arabiyan e haala arab ɗum ɗo kaya qur'an a wawata mi wawata goto mi wata dirtingol ɗum ɗo dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ɗum ɗo ko ɓural allah himo jonna ngal ɗo kala mo o muyanino allah yiɗine laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha o inni ko khayru khalqillah ko ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon fo ko añoɗaɓe disdam o a wata ittude ɗum ɗon
ittata kadi wonde ma pellet qur'ana on ko tippi koye hal arab nde tippaki e pulal nde sataki kay tippagol e pulal hiɗa wawine noon jangude ɓe firanamade e pulal fama dina ma kan e haala pulal kono no wodi goɗɗi goon ton wata puuse ha ngaygu arabu tun e ko ɓe waɗuma e sonjaji e bonyoye maɓɓe jikkuji puusa ma ha mema dina allah kan haray si yewtere anden faamige ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala fandunde annen ko ha faame fandunde annen ko ha moɓe wona fiyo lanke fandunde anden wona yuwugol hay e goto ko fiituyi e wawu sennidirgol ko honɗum woni arabu ko honɗum woni jikko arabu ko honɗum woni l'islam ko honɗum kadi woni haala arabu faamen hadis on ɗo an e goɗɗo son fotti haray salmodire jonnidiron juuɗe musidira non mo be meɗon uddita yeeso oya haray hiɗon mari ɗi baraji ko adi juuɗe moɗon ɗen sertude haray bakkatuji moɗon ɗi yafama mi toriki Allah yalla yafoɗa yafo en fo meɗen bakkatuji meɗen janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fimo e ko anda fimo yo Allah wurno en fodde ɗan gurdam no moƴƴani en ñande tawata ko lakara yo Allah ƴettito en nden ñande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.